Ona gutuika kandi ya NHIF nikoretwo ikirugamirira mamwe ma motungata ma urigiti kuri arwaru a murimu wa kansa muigite murigo wa kumatha mamwe ma motungata ukoretwo umarituhire kumana na thogora wa iguru. Arwaru aya ona gukiri uguo moritie thirikari kuhuthahuthia murigo uyu na njira ya gwetha mubango wa uria kandi ino ikirugamirira motungata mothe, kuona ti namba nene ikoretwo na uhoti wa kuriha muigana uria ubataranagia riria mekumatha motungata. Rimwe urathie ukerwo riha mbeca ici, riha ngiri 75,000 PET scan thibitari imwe, riha MRI mbeca nyingi. Riu werwo githimo kiu na nduri na mbeca icio ukaremwo na murimu no guthie urathie na mbere. Sari Kwenda ni murwaru ukoretwo agumirwo ni kansa ya njira ya uciari undumwe na kansa ya mara, na aratariria uritu munene akoretwo naguo wa gucokaniriria mbeca niguo akorwo akiamukira motungata ma chemotherapy. Sababu kinga yangu ilikuwa chini ya kwa sababu ya HIV, nilifanyiwa tu treatment yangu ilikuwa ya upasuaji ambao ni surgery. Kwa bahati mbaya mwaka wa 2010 nikaendelea kupimwa, nikapatikana tena na saratani kwa utumbo ama ambayo tunaita colon, the large intestine. Na kwa sababu ilikuwa inaenea ikienda pande ya chini, hiyo part of the colon na pia hiyo njia ya kupitisha choo ilikatwa, ikatolewa. Kama tunaweza simamia sisi watu wa kansa kama wale wanatumia mabags at least. Kuringana na ministry ya ugima wa mwiri mari miario-ini na thirikari ya uria kungigia na mubango wa kuhuthahuthia murigo uria arwaru makoretwo naguo, gukihithuka ati muigana wa ciringi bilioni 10 nicio a Kenya mahuthagira oro mwaka riria maramatha motungata ma urigiti nja wa bururi. We are at the moment in discussion with a partner who is going to help us set up a center of excellence on oncology in Thika level 5. The current agenda of the government is looking at primary prevention. Okay? Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.